Vivian. Ay, balkat gayam. No siyak to ti agayat, pilyet to tay napintas, pilyet to tatay balkat, ay nalaing nga umanak. Ison to senyorita, biyak nanto tay kasla dunya, anin nga oras ko kagkukwana, pagserbian nakagluto ang laban. Iba ay bunto amin adungok, ayaten nakto tinapalalo, oray kasla krupro pa kabalyo, imbag lasap sa plitak latigo. Tekno dito kay lamang rig na, gelgelet to kay bibilbil na, akas lang tumantay at gelgel, lupot ti maladaga. Dodatan tuwa-duwa bilang ti at kagasan, namnama ang biyak ko di kanto pulo sa grigan kanya. Di kanto lugdawen no agladin ito'y den na, tanap ko nila ilo to'y sinangal tangayan. All right! Ni Ilocano. Aha. Hello din kay Ate Ranalyn Di Domingo. No tatantuwa-duwa bilang di ang kagasan, namnama ang biyak ko di kanto pulo sa grigan kanya. Di kanto lungdawen no agladin ito'y den na, tanap man lailo to'y sinangal tangayan. No siyak to ti agayat, pilyet to tay napintas, pilyet to datay balkat, ay nalaing na umanak. Ison to senyorita, biyak nanto tay kasla dunya, amin nga oras ko kagkukwana, pagserbian nakagluto ang laban. Ipaikot to amin adungok, ayaten nakto tinapalalo, oray kasla grupro pa kabalyo, Oy. baklasap sa plitak latigo. Tekno dito kay lamang rig na, gelgelet to bay te bilbil na, akas lang tumantay at gelgel, lupot ti maladaga. Akas lang tumantay at gelgel, lupot. Philippine Geography. Pilipinas na great history, according to our geography. Manila is the capital city, Dunkin' Point from the other county. Metro Manila, Quezon City, Calaucan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque. From the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines, Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we add 3 islands more, Mindoro, Marindong, Ironggon, then down to Visayan shore, Mimosa Beach, Sugar, Coconut, and more. Cebu, Mactan, Mandawi, Bohol, Samar, Leyte, Iloilo, Camis, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, City Hor, Dumaguete. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambaho, Butuan, Agusan, Surigao, Cavite de Oro, Iligan, Nosamis, and
the three provinces of Davao, Davao Sur, Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi. Ay, Philippines as a great history. Ay, Manila is the capital city. Ay, all foreigners are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Ayan, di naman sunatan yung Sukiso. Kaya nagpaspay lang natin lang at na Villa Bear. Yan. Ilimi ay naisusukiso. Rayao ni Ilocano. Ayan mi, ayan awan ti dumdum. Siya nilay, ng ay patutuan. Dan siya di akin insan. Tuwa ay naaniman biyahe. Lugan ang maitang-itang masapul na pigsa ti makina. Daran atuti sang atay kalsada. Dinay ay para nanay kulaon. Gobyerno ang kayo kad tumulong. Singin you kung marisolusyonan. Yanan you pabayaran aksyonan. Dakdak ka magkiti, salamat mi. Opisyalos ay mababaasin. Seren you company sa karipisyo. Kumadawi ang napasipondo. Kalsada, kumaod, kumintas. Taon ni kung anong mapadas. Mandahe og awa makaratas. Dapat kang kararan pagarikan. Sinay ay magkating sa gabasin. Wala din dumating pa'y ay project. Bantayan ta di magipit-kipit. Ilimi yarang kong gagamit. Rayao ni Ilocano. Ilimi yarang kong gagamit. Okay, ayan na. Tapos lang ang posisyon natin na Paul 1. So, Quezon. Ayan, binabati po namin ng magandang oras si Sir Roderick Molina of Spain. Ayan, nanonood siya ngayon. Itiliwliwa. Ano pangalan yan? Nalipatak tikwanan. Allah. Ayan, hello. Basta hello, Sir Roderick Hello, Sir Molina. Roderick Nanonood siya Molina. ngayon. Hello, sir. Ayan. Elaine Dina Saguno Hasro, hello din. Dahil taapo dati na dati pa contest na ti Smule. Smule, oo pala. So dagiti na apo kahit na apo ti sumali ti Smule singing contest. Oo. Dagiti na agidad apo iti di sa 8 ngayon ganat 25 apo ti Pwede tawan na raw hanggang 27. Basta single. Ay, mabaling ka no gaya ganat 27. Single. Basta single. Ayan. Ado ang puti pa premyo na ata. Kaya ano kaya siya puti sumali? Ayan. I-message nyo si Sir Roderick Molina. Why? Okay. Dagiti apo taga Isabela apo nga mahilig mat agrungrung nga ti Smule. Wait.
Correct. Mabaling kaya po nga maki contest. Well. 18 po yung 27 taon na. Opo. Single.